Umnikelo owufakile ufaka 10,000 kwi-organization uthi wena ubonele yandlu kagogo wasemondlo ugogo ona 75 ohlala endlini ewele ngaphakathi uthi ngiyayongena straight kwi-roof le mali ya ayiye khona ngiyibonile le yanto leyani kagogo ngangomama wami. South Africa. Lana sisemolweni besizele nje uTransport Month ema-department onke. Kodwa sengithi manje ngehla ngenyuka phela leli Ibhakede liyehla. Hawu nangu lo muntu othi wena Nkosi uyazi, wena Nkosi uyazi, wena Nkosi uyazi, wena Nkosi uyazi. Jumbo mfowethu ngiyabonga kakhulu umnikelo owufakile ufaka 10,000 kwi-organization uthi wena ubonele yandlu kagogo wasemondlo ugogo ona 75 ohlala endlini ewele ngaphakathi uthi ngiyayongena straight kwi-roof le mali ya ayiye khona ngiyibonile le yanto leyani kagogo ngangomama wami. Yes ya so mangithatha ukubheka lapha ya isimo sakhe sinzima. Ngithandile mase kungena wena umsebenzi owenzayo ubaba Msweli umkhulu kakhulu muhle ngiyathemba ukuthi ngelinye ilanga kokwenzeka nje into abantu baloke bepleasure la kuwena ngoba le mali awuyise ekhaya cha kodwa uvela uyithathe uyokulungisa ngayo imindeni yabantu abaswele. Ngithandile le yanto leyana ongathi uNkulunkulu angayiqhubeza makuphinda kuvela futhi baba Msweli mawungibona neBhakede hayi ukuthi sesihlukene manje mawungibona wasihlanganapho uthi hey welokhu nje sifaka nathi ke baculi uma khona umculi othandayo futhi ukuthi ayenze lento mayeyibone inhle akuphoqi kodwa ayenze inhle kakhulu. Mina nje nginikele manje 10,010 uzero yinqwaba enqwaba yo0 ngoba ngikhumbule nje lo mama lo ukuthi uhlala phandle akahlale endlini asimthathe ke simfaka endlini siza South Africa. Siyabonga uMsweli Foundation. Siyabonga kakhulu ne-department ukuthi iqashe sizodlangana la baqashe nje ukuthi woza uzoperforma la sekuyona meeting point yethu baqashe nabantu abanje na department ke onke nibaqashe na bebuyisele emphakathini. Mina kuphela ngiyiwegoni ngiyinqola yokuthatha lokho okuncane sikuse lapha umuntu ajabula uzojabula umama mhla 28 October nansi challenge on you kobe kwi-birthday yami lona suku kodwa ngifuna ukuthi siyonikeza umama ukhiye ngalo. Yes ngakhuluma kanjalo usemondlo ufuna ukuthi ke njobo uyingxenye yale project uzofike nawe ubonga ukuthi ngempela la ngafaka khona ngifaka ngehlathini nansi futhi le yandla yakhe ikhiwa ngendlela ukuthi ngoba umama uhlala yedwa kwakuyindle ekhululekile umphathele igross eningi mfowethu umphathele igross eningi ngenhlanhla ngobe ngicula enquthu. Oh yes one event kaMaskandi lapha enquthu ya ngobe ngiqale nje eMondlo. Yes ngize ku-birthday yakho. Yes birthday yakho siyovile senzele ugogo okuningi. Yabona siyabonga kakhulu qhawela kithi all the best entweni zenu. Thank you.